Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke le tshepisitse gore ke tlo bolela le lena ka di ngwalwa goba di scrolls tšeo di hweditšwego, tše e leng gore di ngwadilwe ke Enoch, the book of Enoch. Re tseba Enoch from the Bible. And go na le tše dingwe gape tše e le gore di be di ngwadilwe ke Mary Magdalene, the true teachings of Jesus Christ, the book of Judas, jwale le jwale ke tše dintšhinyana le the scrolls tša Gilgamesh ke tše dintši ba gagešo. So ke tlo bolela le nna ka tšona, but gore re se ke ra ba confused, ke putse gore a ke ithome mathomong re sepele le yona gabotse gore re kgone go tseba gore na mang ke mang. Okay, so go na le video ke dirilego kgweding tša go feta e le gore tlhogo yona e be le tlholo ya lefase ka the Annunaki. Ke rata gore e thome gona mowe gobane ke mo e le gore ditaba ka mokana ga tšona di thomile gona. Ke mo e le gore tlo kgona go kwešiša boteng ba Bibele gore na go ya ka ma-Annunaki batho ba leka kwa Bibeleng ka kua like Enoch re mmitša Enoch ka mola lebitso la la nnete e be le mang jwale le jwalo. Re kgone go kwešiša go tleng ga Jesus Christ, re kgone go tseba gore na Bibele e re boditše nnete ga e tla kae, e re boditše maaka ga e tla kae. Okay, so go na le dingwalo tše dingwe gape tše le di hweditšwe, ke tlatla ke dira video ka yona ka ditlhase yona di hweditšwe kae, di hweditše ke mang jwalo le jwalo. Dingwalwa tše di be di le ka re ga a box, a wooden box, le box le lo le dirilwe ka kota gomme le be le khilwe, gomme ke rata gore bolele ka tšona ke the lost book of Enki, the lost book of Enki. Dingwalwa tšeo ka mogare ba hweditše di-tablets ka mogare le box lewe, di-tablets tšeo e be le tše mmalwa, di-tablets tšeo ka mokana tšona mantšu a ngwadilego moo e be le mantšu a ile gore a tšwa go Enki. So ke rata gore re boele back mola go the Annunaki because ke rata gore re kwešiše na Enki ke mang, why a ngwadile dingwalwa tšela a di ngwadilego, and then mantšu e be le a Enki mara yonong motho a ngwadilego mola Enki o ba laetše mang gore a ngwale. So re tlo thoma gape ka family tree ela, ke tlo betha piecenyana family tree ela gomme ka kgona go tlhalosetša story se le gore ke tlo le tlhalosetša sona, and then re ntse re tsena gana mo di-tablets tšeue re kgone go kwešiša le go tla ga metsi fula rena metsi fula ale a tlile jwang. Modimo o tlišitše metsi fula goba badimo ba tlišitše metsi fula on purpose goba ebile ntho e le gore e be le between bona as badimo ka bose bona ba elwa ba lelwatše ba lolago tšona ya ba ntela gore rena ka la gore batho mo lefaseng ya re amanang. And then re tlo tsena gape le taba ya gore na re tlhotšwe jwang and re tlhotšwe ke badimo ba ba feng. Bibele re botša ka modimo o motee, marere ga e re botša ka modimo o motee, modimo le gore ka mehla ga bolela ore le khunamele nna fela le seke la rapela goba la khunamela badimo ba bangwe. So nako ngwe batho ba confused, gona batho ba ntšho e le gore ga ba bona badimo bale ba nagana gore modimo owe a bego a bolela ka mo Bibeleng o bolela ka di-ancestors. Santefa no, na sa bolele ka di-ancestors. The ancestors ra tseba gore ke boragolokhukhu ba rena le bokokokhukhu ba rena ba ile gore ba ile ba phela mo lefaseng. Yes, badimo le bona ba phetse, go na le badimo ba ile gore ba ile ba tla mo lefaseng goba ba le ba ile gore ga senke batla bona bano ba kua legodimong. Re tlo tsena ka rataba tšeo ba gašo ke nako e la gore re tsebe nnete because Enki ga šhala ngwala tšona dingwalo tša dingwadilego e be le ntho la gore ka le nna matšatši mola e le kgale lefase le le gona go tla ba le the chosen one, motho o motho e le gore o tla choosiwa e le gore ke yena a swantše a hwetše dingwalwa tšela gomme a botše batho ka tšona the world lefase santše le tsebe gore na what happened, le santše le tsebe ka tlholo ya lefase gore na before lefase le tlholega go be go leng pele, and then lefase le mafase a mang a tlholega ra tseba ra se lefase le le tee fela mafase ke a mantši. So and then re tlo kwa le ka badimo go tla mo lefaseng, re tlo kwa le ka badimo go tlo creator batho gore na ba re bopile jwang and ba re bopeleng. Re tlo kwa le ka metsi fula, re tlo kwa le ka tše dingwe gape tše dintšhintšhintši, re tlo kwa le ka di-pyramid gorena di-pyramid di agilwe jwang, di agilwe ke bomang. So ke le tshwaretše ditaba ge le ka ithoma gana mo le tla bona le ka se be confused, ke mo ile ke nyaka go ithoma gona ka ra ke nyaka gore le be confused, ke nyaka re tše step by step. Okay, ka ra family tree ya rena ya the Annunaki re na le Abzu. Abzu ke
the true God, ke modimo wa nnete, ke the one, the light, the divine power, the divine light, ke God of gods, Lord of lords, King of kings, ke ena mathomo, ke ena mafelo, ke ena a thomilego tsotlhe ka moka, kore ke ena wa mathomo thomo, ke the light. And ebile ka ba bolela ka ena Abzu, a ba mmolele as motho le gore o na le mmele go tshwana le nna le wena, kore Abzu kore ke kganya, ke the light, ke ena modimo, the true God. Mara ga se ena ngwadileng Bebele, ga se ena ngwadileng Bebele. Abzu ke the creator of the universe, and ebile ke God of the sweet groundwater, ba re ke modimo wa metsi a le masweet, metsi a o taster ga monate a mabosana. So Abzu o bantse a le tee gana mo lefaufaung ka gore mola pele lefase le legodimo, it was just one thing, kore mafase ka moka ka gore mafase ke a mantšhi le legodimo, it was just one thing. So Abzu o ba a le noši gana mo e le the light, the conscious mind, the conscious light. So Abzu wa tla nako e leng gore o thoma go creator dilo tša tshwana le the universe, and then Abzu, and then a thoma a creator another god, a goddess, modimo o mongwe gape mare wa mosadi o ile gore o ba motša jalo ka mosadi wa gage. Mosadi yo o ba bitšwa gore ke Tiamat, le yena o ba tshwana le Abzu, ga a ine kore ga se modimo e le gore kore ke modimo e le gore o tswela jalo ka kganya e light, ga se modimo e le gore o tla tswelela ka a physical body. Le ka gopola sa le ka dia video ngwe ka le botša gore ke bile le vision, ke noponya matlho, spirit sa tswa ka sepitinyana, ka bona ke le legodimong, ka bona modimo, ke tlo le bontšha picture ya motho ke mmonego, ga se Abzu, ke tlo le bontšha picture ya modimo ke mmonego, kore gore na o tshwana le mang, a se ke kgone go mo draw-ya, mare ke tlo le bontšha gore na ka mokgwela ke mmone ka ona o tshwana le mang, ko tše dingwe tša di-video tše le gore ke ile ka di bona, ke tlo le bontšha yona. Okay, so Abzu ga se na o forma Tiamat, and then a motše jalo ka mosadi wa gagwe akere, and then ba re Tiamat e be le goddess of the sea, I mean e be le goddess of the salt sea water, go ra re Tiamat ke mmakgoši goba goddess wa metsi a le a letswai, a kua a le ragotšang at the sea, ra tsa re metsi a letswai a baba, so ke metsi a le a ragotšang at the sea, mola le gore Abzu ke metsi a le gore ragotša ke sweet water, metsi a le gore ragotša at the ground, kore at the ground ba bitša a ground water, sweet ground water, ke metsi a Abzu. And then Tiamat yena o rula over the salt sea water. And then a ke boletše ka re Abzu o creatile the universe akere, and then a fetša a creator Tiamat mosadi wa gagwe, gomme Abzu a fetša creator badimo ba bangwe, mare ka se bolele ka bona moki ka baka la gore ga ba tlo raloka temana e kgolo ka re ga ntho e ke tlo e bolelang. But each time ge ke ntše ke tšwela pele ka story se ke ntše ke dira part 2 part 3 jalo le jalo, ke tlo ba ke lebeletše gore okay part 2 ke bomale ke badimo ba bafe ba ile gore ba tlo tša karolo ka mowe, gomme ke tla dira family tree ela gape ka le bontšha bona gore le kgone kuša rena ba tswa ba le kae goba ba wela kae on the family tree ya the Annunaki. Re ntše re thoma ka Abzu le Tiamat. So Tiamat yena o creatile other planets, o created other planets, ra tsa re na le bo Mars, bo Venus, bo Earth jwale le jwalo. So ka moka na tsona di-planets tšela di creatile ke Tiamat, go ra re Tiamat ke yena creatileng lefase. Abzu creatile the universe, Tiamat o creatile lefase, o creatile mafase. Okay, so Abzu le Tiamat ba kopantšha metsi a bona, o gopola gore ke sweet groundwater, sweet underground water le salt sea water, ba di kopantšha gomme ba bopa batho ba babedi ba ile gore ba ba tšerela ka bana ba bona, le ba ile ba creator other gods, mara bale e be se bana ba bona, e be se ba ile gore ba creator ba šomišitše metsi a bona, no.
ka gore ba re abzu ba no bolela ka lentšu kore e be no ba lentšu a bolele a re eng a e be gona eng ya ba gona ke ka mokgwa be wa creator dilo ka gona le other gods mara ga a tlo creator bana ba gage ga mmogo a ena le Tiamat ba tšere metsi a bona ba kopantšha gore ba kgone go creator bana bale bana ba bona be le Ansha le Kisha. Ansha e be le god of the sky modimo wa legodimo gomme Kisha e be le goddess of the earth a ke sena nkare mmakgoši wa lefase goddess of the earth kore mmakgoši wa mo lefaseng le la rena re lego mo go lona le ba le bitša gore ke earth gomme Kisha le Ansha ba ile ba nyalana ya ba monna le mosadi gomme le bona ba kopantšha metsi a bona gomme baki Ansha le Kisha bona ba tsweletše s kore ga ba bopa ba ba bopile s e le batho ba tshwana le nna le wena ke ka mokgwa le bona ba tswelela ka gona a se kore a eno ba a spirit oba a eno ba a light ke motho o tshwana le nna le wena so Ansha le Kisha ba nyalana ya ba monna le mosadi le bona ba le bana ba bona e be le ba babedi e be le Anu le Ki. Anu e be le god of the sky goba ebile ba fela ba mmitša re ke the father sky and then Anu e be le the ruler of the planet e bitša gore ke Nibiru e be le kore Anu e be le kgoši ya planet goba lefase le gore ba le bitša gore ke Nibiru okay gore a re Nibiru ke planet e le gore o hwetša badimo gona mohlomongwe batho ba e le gore ba fela ba le di-near death experiences ba fela ba kgona go fihla mola Nibiru ba bantši o tla go botša gore ke bone kganya ke bone eng ka bona modimo ka bona Jesus ka bona jalo le jalo mohlomongwe ba ile ba fihla kwa Nibiru ene ke na le bonnete ba gore ka re ga pono ile yaka ke bona ke fihlile le godimong ke sure ya gore ke fihlile at the planet Nibiru because picture motho la ke e bonego ge ke lebelela picture e le gore ba e dirile ya Anu ke bone a tshwana le yena exactly mola ke bolela ke re ka fihla mola ka bona modimo o ba dutše setulong a apere all white meriri ya gage e be le metšhweu ebile a ena le ditedu tše di telele tše di tšhweu and then o be a lebele kore o ka nna gore o lebeletše fase kore a se gore o lebeletše fase kore gannyane sefatlhago ka re se ile fase gannyane mare matlho a ga a ba a lebeletše fase but nna ke kgona bona sefatlhago sa ka moka mare ke bona re matlho a ga a lebeletše fase ga se a ntebelele and o ba bontšha a nyamile ka bolela ka rapo nna kare ka bona ke sepetše and then ka bona ke buile gape and then ge ke buile gape ka hwetša a sa dutše ka mokgona ke mokgwetšeo a dutše ka gona gomme ka mo morago ga gage ka thoma go bona manyeloi ebile ba bantšhinyana ke bona le maphego a bona ba bapere all white and then ba tshwere di-bow and arrows mesebo o ka re ba ya ntweng ba ke preparela ntwa ka gore on the other side e lengwe kore on the other side e le gore e be le opposite mola modimo a be wa dutše gona le mangelo a gage go bo go le darkness a se ke bone selo mola a se ke bone any figures a se ke bone batho a se ke bone selo ke no bona darkness kore be le sufile le very very strong mo le gore ka se kgone go bona selo then through intuition through telepathy ka tseba gore ga ba ke tukiša so go ra ba ke tukišetša ntwa magareng ga bona modimo le mangeloi kganya ba ya go lwa leng le the dark side go ra re ke dibe tša rena tše dintšhintšhintši okay so Anu e be le god of the sky modimo wa legodimo father sky and then o ile a nyalana le sesi wa gage e le go Ki and then Anu e be le the ruler goba the king goba god of Nibiru e be le yena a bego a buša Nibiru so go pela Nibiru e be le ke planet e le gore go tletše ke planet ya badimo a gona batho ba tshwana kore a gona the earthlings ke badimo fela ba ba le go kwa planet Nibiru so Anu e be le tatago Enki Enlil le Ninsun so Enki ke morwa wa Anu wa mathomo firstborn mara mmago Enki e be le what we call a concubine ke motho le gore kgotse le gore ke motho wa mosadi mara mosadi le gore ga se a nyalane le monno wa ba go le ngwana le yena ebile ka maemo a gage
status sa gagwe ga fitlhe kore ka status sa ebile a ka senya le ke kgoši and ebile ka status sa ebile a ka se fitlhe mo maemong a mmakgoši. So Anu o bile le ngwana le a concubine gomme ngwana ga a mmitša gore ke Enki e be le firstborn. Ka boka la gore Enki ke firstborn go ya ka molao wa ka mokgwa the gods ba ba lego kwa lefaseng la Nibiru ba ile go ba bea melao ya bona ka gona. Enki was supposed gore e tlebe yena kgoši a tla a tšee bogoši ba tatagwe motlhang tatagwe a decide go tloga setulong. Mara ka boka la gore Enki ga se ngwana wa mmakgoši ke ngwana wa a concubine, then go ra re Enki e ka se kgone go ba kgoši. Okay, second born ya Anu ebile o ba bego ba mmitša gore ke Enlil. Enlil yena e be le a son, e be le morwa wa Anu gomme yena mma wa gagwe e be le mmakgoši, e be le mosadi o le gore o nyetšwe ke Anu. Mmago Enlil ke Ki sorry, mmago Enlil ke Ki ke lebitso la gagwe. Gomme Anu a ba le ngwana mongwe gape wa mosetsana ba ba re ke Ninsun. Ninsun yena ga ba tlhalose ka mme wa gagwe mara ka mokgwa ke kwešišitšeng story se ka sentše se sepela ka gona. Ninsuni ga se ngwana wa Ki, mara ga se Ki go ra re mmago Ninsuni e ka ba e le o mongwe wa di-concubine gape. So go ra re Ninsun ke half sister ya Enki le Enlil ke half sister ya bona ka gore ke bana ba mono mo tee mara ga ba shere bomma bona ke basadi ba ba different. Okay, and then Ki ke tla go Ki jale. Ki e le go sesi wa Anu, a sister wa Anu o ile a nyalana le Anu gomme yena Ki ba mmitša gore ke the mother earth and ebile mosadi wa Anu and ebile be le mmakgoši gona mola planeteng ya Nibiru ka gore monna wa gagwe Anu e be le kgoši and e be le ke ba bangwe ba di-gods ke god. Okay, ke badimo. So Ki ke ena mmago Enlil, ke ena mmago Enlil okay, and then ra tla go Enlil, Enki le Ninsun. So re tlo thoma ka Enki because story se ke tlo le botjang sona ke dingwalo tše e le gore di ngwadilwe di tšwa molomong wa Enki. Jaanong ke mo e le gore santše le bona ke santše ke ba tsentše ka rate mana tše gore ge re ya ke tlo thoma story sela le kgone go kwešišana mang ke mang le se ke la ba confused. Enki e be le firstborn ya Anu ka ke setse ke tlhalositše bommagwe e be le a concubine. Okay, and then Enki ke half brother ya Enlil and ebile ke half brother ya Ninsun. Enki ko mongwe wa badimo ba ile gore ba ile ba tla mo planet earth mo lefaseng la rena la earth ka nako ela ya kgale ba ba sa bitše earth ba bitša Ki, ba bitša planet Ki. And Ki ke yena a bopilego batho, he was the creator of earthlings, ke yena a bopilego batho mara yaanong a sa ba bope a itee re tlo gore re tsana tabeng ra kwa rena Enki o bopile batho a ena le bomang le bomang mara di-ideas tša go bopa motho di tlile ka yena le di-reasons tša go bopa motho di tlile ka yena. Okay, and then moratho wa Enki ke Enlil. Enlil e be le morwa wa bobedi wa Anu le Ki. Enlil e be le an heir to the throne kore ke ena an heir to the throne ya kwa Nibiru. So Enlil ke mongwe wa di-gods tše e le gore ba ile ba tla mo lefaseng but yena o tlile after Enki, o tlile Enki pele gomme Enlil a tla ka morago. Enlil ke yena modimo yo a bego a buša kua gardeneng ya Eden. Re tseba ka garden ya Eden, bibele re botša ka garden ya Eden gore modimo lo bopa Adama le Eva a ba bea ka gardeneng ya Eden gomme Adama le Eva ba ja sehlare sa gare ga tšhemo, modimo a ba bona, modimo a ba koba. Re tlo kwa taba tše gore na ke dinnete na mara Enlil ke yena a bego a buša ka gare ga tšhemo ya Eden, tšhemo ya Eden mo lefaseng. Okay, ke tlo re ke ntse ke tsamaya le tšona then ke checkele mo mepe gore na tšhemo ya Eden e mo kae le gore na gane jale ba e bitša eng, re tsebe gore na e mo kae mo mmepeng and then le gore na ba e bitša ka lebitso le lefeng ga gane jalo. So Enlil ke o mongwe wa badimo ba ile gore ba ile ba tla mo lefaseng gomme yena o tlile ka morago ga buti wa gage Enki
and then Enlil o be a sa rate batho, o ba le kgatlhanong le go create-iwa ga batho, go bopiwa ga batho, ba senya ke batho ba bopiwa, gomme le ke batho ba ile ba bopiwa o be a senya ke batho ba rutiwa dilo tse e leng gore Enki le ba bangwe ba ile ba ruta batho. Ba ba rutile tša temo, ba ba rutile go diša, ba ba rutile astrology, kore ba ba rutile tše ka mokana tšona, geology, science, bohlale, dilo tše ka mokana tšona, metse, go ngwala, go bolela, jwalo le jwalo. So Enlil o ba sa nyake ba ruta batho because o ba sa nyake gore batho ba be bohlale ba tshwane le badimo. And then ke tla go moratho wa bona, half sister bona e lego Ninsun. Ninsun e be le morwedi wa An, and then Ninsun e be le half sister ya Enki le Enlil. So ke mathomo mayo, ke mo re thomang gona ka re ga taba tše ke le tshwaretšego tšona ka re ga buke ke le tshwaretšego yona, gomme re tlo kwa rena di sepela ka sebopego mang. Buka e ke le tshwaretšego yona e ngwadile ke Zachariah Sitchin. Ke tšona tšeo ke bego ke le tshwaretše tšona ba ga gešo. Ge e le gore le ratile video yeke, ke kgopela gore le re mo le bonago monwana owe, thumbs up yewe, le kgotle, and then ka yone ke tlo kgona go bona gore na le rata di-video tša mohuta mang, gore ke kgone go letlela ka ditaba tše dingwape tše dintšhi tše le di šomišana goba di sepetšana le yona video ya mohuta. Ke a le leboga.